Dragan Piksi Stojković, najveća legenda Crvene zvezde i selektor Srbije, pretvorio se u čoveka koga sopstveni navijači izbacuju sa Marakane. I mi ćemo, korak po korak, rastaviti kako je do tog paradoksa došlo. Od dečaka iz obične niške porodice, preko idolopoklonstva na tribinama, do politike, dugova i mitinga sa predsjednikom, ova priča objašnjava ne samo njega, nego i zemlju koja ga je stvorila. Zamislite jutro u Nišu 60-ih. Nema kamera, nema glamura. Miris pećina drva po dvorištima, dečije lopte koje udaraju o zidove zgrada i jedan klinac koji provodi više vremena na livadi nego kod kuće. To je svet u kojem 1965. godine odrasta Dragan Stojković. Ne kao princ fudbala, nego kao još jedno dete iz porodice koja računa svaki dinar i svaku šansu. U takvom svetu fudbal nije hobi. Fudbal je izlaz. Ako si dobar, možda ćeš jednom izaći iz svog grada. Možda ćeš pomoći porodici. Možda ćeš postati neko. Dragan vrlo brzo shvata da mu lopta sluša nogu bolje nego što on sluša bilo koga. Dok drugi uveče uče lekcije, on u mraku još uvek šutira u fasadu, sve dok ga majka ne pozove unutra. 17. godina donosi prvu veliku kapiju. Radnički Niš. Klub koji, sasvim protiv logike, izbije u sam vrh jugoslovenskog fudbala, gura se u Evropu, igra polufinale Kupa UEFA. Dok Radnički putuje na velike stadione, Piksi još uvek nije centralna figura, ali je već jasno, to je igrač koji će ubrzo prerasti lokalne okvire. Na tribinama se već šapuće, ovaj klinac nije samo za nas. U tom trenutku na scenu ulazi Beograd. Jedan klub iz prestonice organizuje mu prvi let, prvi veliki odlazak iz Niša. To nije Crvena zvezda, već Partizan. Crno-beli su prvi koji mu otvaraju vrata prema velikom svetu. Avion, nova slačionica, ozbiljni ljudi za stolom. Za momka iz Niša to je kao da je kročio u potpuno drugi univerzum. Sve miriše na priliku koja se ne sme propustiti. I baš tu dolazi prvi veliki zaokret. Umjesto da obuče crno-beli dres, Dragan bira Crvenu zvezdu, najvećeg rivala kluba koji mu je prvi platio kartu za Beograd. Taj potez će mu obeležiti čitav život. U očima jednih postaje izdajnik, u očima drugih izabranik. Za njega samog to je čist izbor srca. Marakana, crveno-belo, mitovi koje je slušao kao klinac. Od tog trenutka on više nije samo talenat iz provincije. On je lice budućnosti najpopularnijeg kluba u zemlji. Na Marakani se sve menja. Tribine više nisu daleki televizijski kadar. To je more ljudi koje skandira njegovo ime, baca šalove u vazduh, pali baklje zbog jednog driblinga. Piksi izlazi na teren, lopta mu je zalepljena za stopalo, a stadion bruji. U derbijima protiv Partizana navijači Zvezde traže od njega nešto više od gola. Traže pravdu. Traže potvrdu da je njihov izbor ispravan, da je taj dečak dobro uradio što je okrenuo leđa onima koji su ga prvi zvali. Postoje trenuci kada čitav grad diše u jednom ritmu. Kada on zahvata loptu na korneru, kada vetar sa Save nosi zvuk pesama sa severne tribine, čini se da je sve već odlučeno pre nego što šutne. Navijači pričaju o golovima direktno iz ugla, o potezima koji ponižavaju rivale, o dečaku iz Niša koji je postao simbol čitave jedne generacije. U kafanama se kunu da takvog igračkog mozga nije bilo odavno. Klinci po dvorištima imitiraju njegov hod, njegov zamah, njegov način da podigne glavu pre dodavanja. Za običnog čoveka to je već dovoljno. Imaš svoje ime na ustima 100.000 ljudi. Imaš klub koji te obožava. Imaš utakmice o kojima će se pričati decenijama. Ali za Piksija to je samo startna linija. On ne želi da ostane lokalni bog. On želi da izađe na svetsku scenu, da se meri sa najboljima, da pokaže da momak sa niškog asfalta može da komanduje i na najvećim stadionima planete. Tu ambiciju osjeća cela Jugoslavija. Kada se njegovo ime nađe na spisku za reprezentaciju, niko ne diže obrvu. To je normalno. Kada se priča o velikim transferima u Evropu, njegovo ime je među prvima. On je već tada više od igrača. On je projekat nacionalnog ponosa,
Dokaz da naše može da bude najbolje i tamo. U toj tački, na prelazu između Niša, Beograda i sveta, Dragan Stojković deluje nedodirljivo. Ima talenat, ima publiku, ima klub iza sebe. Marakana mu pripada, kao dnevna soba u koju ulazi kad god poželi. Navijači su spremni da oproste gotovo sve, promašen pas, loš dan, nervozu, jer veruju u ceo paket, u dečaka koji je izabrao pravu stranu i vratio veru da će Zvezda osvojiti sve što postoji. Ali fudbal ne podnosi mitove bez provere. Istog trenutka kada te uzdigne u Zvezde, već sprema sljedeći test. Za Pixija taj test neće doći na treningu, niti u regularnih 90 minuta. Doći će sa bele tačke, pod reflektorima, dok milioni gledaju. Dok Marakana urla njegovo ime, on još ne zna da će baš trenutak u kojem ceo svet veruje da ne može da promaši, postati prva pukotina u mitu o savršenom heroju. Svi su bili sigurni da ne može da promaši. Upravo u tom trenutku, kada cela zemlja diše s jednim igračem, počinje da puca mit o nepogrešivom Pixiju. I ono što će uslediti posle tog promašaja neće ga gurnuti nazad u anonimnost, već će ga pogurati još bliže politici, moći i najvećim klubovima Evrope. Letnja noć u Italiji, svetsko prvenstvo 1990. Jugoslavija protiv Argentine, četvrtfinale, penali. Ime Pixija Stojkovića odzvanja na ulicama od Niša do Ljubljane. Već je odigrao utakmice zbog kojih ga ljudi stavljaju u rang najvećih koje je ta zemlja ikada imala. Ali fudbal je surov. Ne pamti sve. Pamti ključni trenutak. On prilazi beloj tački. Loptu namesti pažljivo, kao da stavlja potpis na nešto sudbonosno. Golman ispred njega, sudija iza. Iza gola čitav jedan narod. Kratak zalet, udarac i lopta ne završava gde bi trebalo. Golman brani. Publika prvo zanemi, pa eksplodira. Ne u radost, već u onaj težak, zgusnut šum razočaranja. Pixi se vraća na centar, spuštene glave, dok kamere hvataju svaki njegov korak. Dok se u zemlji i dalje prepiru da li je sudija kriv, da li je sreća okrenula leđa, jedna stvar je jasna. Čovek od koga su očekivali savršenstvo, pokazao je da je samo čovek. I baš u to vreme, kod kuće, kreće drugo poluvreme njegove priče, političko. U intervjuima kasnih 80-ih i početkom 90-ih on otvoreno staje u Slobodana Miloševića. Govori o njemu kao o čoveku kome narod veruje. Naglašava da nema vile, nema tajkunski život, da se bori za obične ljude. Za mnoge tada to zvuči normalno, pa i poželjno. Voljeni fudbaler stoji uz voljenog vođu. Pixi više nije samo sportista. Postaje lice epohe, simbol jedne strane u sve zategnutijem društvu. Ali fudbal i politika retko praštaju slabost. U Evropi ga čeka novi i još skuplji sudar sa realnošću. Transfer u Marseille deluje kao nagrada. Grad na moru, klub koji juri evropsku krunu, tribine koje umeju da obožavaju isto koliko i da spaljuju svoje idole. U ugovorima su veliki brojevi, u novinama naslovi, u pričama navijača, očekivanje da će jugoslovenski virtuoz postati mozak ekipe. Umesto toga, vrlo brzo dolazi pucanje u kolenu. Nož, operaciona sala u Nemačkoj, hladna svetla plafona umesto reflektora nad travnjakom. Umesto buke tribina, pištanje aparata. U sezoni kada je trebalo da vodi klub, Pixi najveći deo vremena provodi van terena. Tamo gde je navikao da bude glavni, sada odlučuju drugi. Doktori, treneri, uprava. On gleda utakmice iz lože ili sa televizora, sa osjećajem da mu neko drugi piše biografiju.
A onda dolazi utakmica koja deluje kao namerno režirana surovost sudbine. Finale Kupa šampiona 1991. godine. Marseille protiv Crvene zvezde. Klub koji ga je doveo u Francusku protiv kluba na čijem je stadionu postao božanstvo. Na jednoj strani francuska mašina za trofeje, na drugoj crveno-bela ekipa koja nosi snove Balkana. I između njih Pixi. Ulazi u igru u produžecima, na leđima dres Marseja, u grudima sećanje na svaki korak po travi Marakane. Kada se utakmica prelomi u penale, logika kaže, sada treba da šutira i osvoji kup za svoj novi klub. Ali on odbija. Ne želi da bude čovek koji će izbaciti klub u kojem je postao ono što jeste. Za jedne je to najčistiji dokaz lojalnosti i emocije. Za druge, profesionalni greh. Trenutak kada pustio da srce pobedi hladnu odgovornost. Dok igrači pucaju penale bez njega, a Crvena zvezda na kraju podiže trofej, Pixi stoji po strani i gleda. Trofej, koji je mogao da bude njegov kao igrač Marseja, završava u rukama njegovih bivših saigrača. Ispada da je jednom promašio kada je šutirao, a drugi put kada nije ni prišao lopti. Naredni korak, odlazak u Veronu, donosi još jednu ranu. Italijanski period obeležavaju povrede, sumnje u disciplinu, stalno vraćanje na pitanje forme i karaktera. Nema stabilnosti, nema kontinuiteta, nema onog osjećaja da je glavni čovek na koga se sve oslanja. Vraća se potom u Marseille, ali klub, svoj najveći evropski uspeh, doživljava 1993. godine, bez njega na terenu u finalu. Još jedan pehar prolazi pored njegovih ruku. Ako pogledamo hladno, Evropa mu je dala sve. Novac, slavu, status, reklame, obožavanje navijača u Francuskoj i Italiji. Ali mu je stalno uskraćivala jednu stvar. Kontrolu nad ključnim trenucima. U reprezentaciji promašuje penal u meču života. U finalu protiv Zvezde odbija da šutira. U Marseju i Veroni povrede ga skidaju sa scene taman kad se lome sezone. Kad god se približi mestu gde se donose odluke, neko drugi preuzima loptu. Za čoveka naviklog da na terenu vuče konce, to je ponižavajuće. I baš tu počinje da sazreva nova ambicija. Da uđe u prostor gde se utakmice ne odlučuju na travi, već u kancelarijama. Ako kao igrač nije mogao da drži sve konce u rukama, kao predsjednik i funkcioner može da odlučuje ko će igrati, ko će voditi klub, kuda će se slivati milioni. Sljedeći put kada ga vidimo, više neće nositi dres i štucne. Nosit će odelo i kravatu. I umjesto jedne utakmice u 90 minuta, pokušat će da kontroliše čitav fudbalski sistem. Oni su mislili da je to samo metafora, da će Pixi jednog dana obući odelo. Ali upravo tada, kada prestaje da odlučuje sa bele tačke, a počinje da odlučuje za stolom, priča ulazi u najopasniju fazu. Više nema sudije, nema vara, nema ofsajda. Postoji samo moć. Sa 30 i kusur godina, dok većina njegovih vršnjaka još uvek vuče noge po terenu, Dragan Stojković seda u fotelju predsjednika Fudbalskog saveza. Nema više dresa, nema preznojene majice posle utakmice. Sada su tu bela košulja, kravata, zatvorena sala za sastanke. I telefonski pozivi koji počinju rečima predsjedniče. Na zidovima slike reprezentacije, grb zemlje, zastavice UEFA i FIFA. Zvuči kao nagrada za sve one godine na terenu. I jeste nagrada, ali i nešto mnogo više. To je ulaznica u prostor gde se ne odlučuje samo ko će sutra istrčati za nacionalni tim, nego i ko će u buduće biti važan čovek u evropskim strukturama. On sada sedi za stolom sa ljudima koji ne trče, ali guraju stvari koje vrede milione. Na papiru njegov posao je čist. Da vodi savez, da gura reforme, da sedi u komisijama UEFA i FIFA, da bude predstavnik zemlje u velikoj fudbalskoj birokratiji.
U praksi to znači da mora da nauči novi jezik. Jezik budžeta, sponzora, lobiranja, kompromisa. Tamo gde je nekada kroz dvojicu igrača izlazio na šut, sada kroz trojicu funkcionera pokušava da progura jednu odluku. Ali jedna stvar ostaje ista. Crvena zvezda. Klub preko kog je postao Pixi sada ga doziva nazad. Ali ne na teren, već na najvišu stolicu. Kada sede u fotelju predsjednika Zvezde, to izgleda kao savršeno zatvaranje kruga. Momak koji je iz Niša došao kao talenat, postaje čovek koji drži u rukama sudbinu kluba. Marakana više nije samo njegov dom, ona je sada i njegov posao. Prve godine izgledaju kao bajka. Zvezda osvaja titule, kupove, pravi dvostruke krune. Tribune vrve, pesme se vraćaju. Ljudi ponovo veruju da njihov klub može da bude veliki, ne samo po sećanju. U trofejnoj sali se čiste pehari, dodaju novi, prave zajedničke fotografije. Navijači vide rezultat. Zlatne medalje oko vrata, slavlje na terenu, bakjade do kasno u noć. Iza tih slika stoji dnevnik koji navijači tada ne otvaraju. Da bi obnovio tim, da bi isplatio dugove koji već postoje, da bi doveo igrače koji mogu da osvoje ligu, klub ulazi u kredite, ugovore, aranžmane. To nije nikakav ekskluzivni zvezdaški izum. Tako funkcioniše sav moderni fudbal. Ali razlika je u tome ko nosi lice tog sistema. U Beogradu, u tom trenutku, lice sistema je Pixi. Njegov potpis stoji na dokumentima. Njegovo prisustvo na sastancima smiruje sponzore. Njegovo ime u javnosti štiti projekat. Ljudi unutar kluba znaju da je lakše dobiti sastanak, lakše izvući nove pare, lakše učutkati kritiku kada za govornicu izađe Dragan Stojković. On je još uvek štit, još uvek je legenda. Sa sportske strane sve funkcioniše. Tim pobeđuje, treneri dolaze i odlaze, ali Zvezda uzima trofeje. Sa finansijske strane situacija je već tada složenija. Plate moraju da se isplate, premije da se obećaju, stari dugovi da se servisiraju, novi da se otvaraju. Svaki transfer, svaka prodaja i kupovina igrača, svaki dogovor sa bankom je kao mali penal. Ako pogodiš ugao, niko ti ne broji koliko si rizikovao. Ako promašiš, svi se prave da su te upozoravali. Pixi, naviknut da na terenu rešava stvari sam, sada radi u ekipi sa ljudima u odelima. Neki od njih igraju za klub, neki igraju za sebe, neki za one treće, nevidljive. Ali za publiku postoji samo jedno ime na vrhu piramide. Dokle god se pehari osvajaju, niko ne želi da zna tačan zbir u koloni dug. Navijače zanima tabela, ne bilans stanja. Na ekranima se vrte golovi, u novinama se pišu hvalospevi o povratku velike zvezde, a u donjim redovima, pored sitnih slova i suvih brojki, polako raste druga priča. Priča o kreditima, obavezama, ugovorima, o godinama upravljanja u kojima se trošilo mnogo više nego što je ulazilo. Za sada ta priča stoji zaključana u fasciklama, u računovodstvu, u sefu. Ne vidi se na semaforu, ne vidi se na LED ekranima uz teren. Ali kako sezona za sezonom trofeji pune vitrine, jedna druga tabla u klubu puni se podacima koje niko ne skandira s tribina. U jednoj koloni piše titule. U drugoj polako raste cifra pored reči dug. I doći će dan kada će neko tu drugu cifru izvući na svetlo dana, okrenuti reflektore ka njoj i direktno povezati sa imenom Dragana Stojkovića. Na jednoj strani bile su titule i pehari. Na drugoj, kolona koja je rasla tiho, bez pesme i bez baklji. Tek kada je ta druga cifra iskočila u javnost, navijači su shvatili da se Pixi više ne meri samo golovima i trofejima, nego i milionima koje je klub potrošio dok je on sedeo u predsjedničkoj fotelji. U praksi je sve izgledalo skoro romantično. Tim pobeđuje, stadion pun, Zvezda uzima duple krune.
Na terenu euforija, u slačionici premije i obećanja. Ali svako obećanje ima cenu. Da bi ostao konkurentan, klub pod Pixijevim vođstvom počinje da prodaje ono najskuplje što ima. Svoje najbolje igrače. Prvo odlazi golman, pa stub odbrane, pa vođe sredine terena, pa napadač koji rešava utakmice sam. Imena su različita, priče liče. Zvanično, Zvezda mora da prodaje da bi preživela, da bi izmirila stare obaveze, da bi krenula u novu sezonu čistija. Nezvanično, među navijačima se širi osjećaj da im neko rastavlja tim koji je tek počeo da liči na evropski. Na tribinama se i dalje peva Pixijevo ime, ali već ima izvižduka. Ljudi su navikli da se u Jugoslaviji i Srbiji ne zna tačno ko je šta potrošio, ali sada, po prvi put, taj koji ima lice, glas i istoriju. To više nije anonimni funkcioner, to je Dragan Stojković. On je taj koji pred kamerama objašnjava zašto je morao da pusti jednog, pa drugog, pa trećeg igrača. U njegovom glasu se ne čuje panika, ali se vidi zamor. Istovremeno, sportska sudbina ne čeka. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Zvezda udara u zid. Protivnici su bogatiji, organizovaniji, dublji. U utakmicama koje donose ogroman novac i prestiž, svaki promašaj se osjeća kao katastrofa. Kad ekipa ispadne, mediji pitaju zašto se ranije nisu zadržali ključni igrači. Kad se igrači prodaju, pitaju zašto se odustaje od ambicije. Šta god da uradiš, neko će ti reći da je baš to bila pogrešna odluka. U takvoj atmosferi Pixi podnosi ostavku. Za deo publike to je gest odgovornosti. Čovjek je došao, osvojio trofeje, video da dalje ne ide i povukao se. Za druge, to je bekstvo iz broda koji je već počeo da pušta vodu. U svakom slučaju, jedna era se na papiru završava relativno tiho. Nema hapšenja, nema istraga, nema sudova. Ima samo promjena u rukovodstvu. Na prvi pogled još jedna smena u nizu. A onda dolazi 2009. godina. Novi generalni sekretar izlazi pred kamere sa brojevima. Glas hladan, ton administrativan, kao da čita vremensku prognozu. Ali iza tih rečenica stoji eksploziv. Ukupan dug kluba vrtoglavo raste. Doseže više od 20 miliona evra. I vrlo jasno se govori da je u periodu kad je na čelu bio Stojković potrošeno oko 40 miliona, uglavnom preko kredita i aranžmana koji sada stižu na naplatu. Odjednom, ona druga tabela, ona koju niko nije pevao na severu, postaje glavna tema. U kafanama, na forumima, po beogradskim taksijima, ljudi spajaju dve slike. Pixi sa peharom u ruci i Pixi koji stoji na vrhu piramide u vreme dok klub ulazi u ogromne obaveze. Mnogi do tada nisu ni znali razmere dugova. Sada im neko crno na belo kaže, to se desilo u njegovo vreme. Dragan Stojković ne ćuti. U intervjuima uzvraća direktno, bez uvijanja. Naziva optužbe besmislenim, tvrdi da brojke izvlače iz konteksta, da sadašnje rukovodstvo traži žrtvenog jarca za sopstvene greške. Podlači da je radio u interesu kluba, da su odluke bile teške, ali nužne. S jedne strane, čovjek koji brani svoju čast. S druge strane, ljudi u i oko kluba koji mu kače etiketu neodgovornog upravljanja. Navijač koji gleda sve to sa strane ne mora da zna detalje svakog ugovora i svake klauzule. Njega zanima prosta stvar. Kako je klub koji je prodavao igrače za ozbiljne pare, koji je punio stadion i osvajao trofeje, uspeo da završi sa dugom koji se meri u desetinama miliona? I ko je lice tog procesa? Od tog trenutka rasprava o Pixiju više nije rasprava o jednoj ličnosti, nego o sistemu. Jedni kažu, takav mu je bio posao, svi su trošili, on je bar doneo trofeje. Drugi odgovaraju, upravo zato što je imao takvu moć i takav ugled, mora da snosi veću odgovornost. U sredini
Između tih frontova stoji on. Čovjek koji je navikao da se o njemu govori kao o geniju sa loptom, a sada sluša reči dug, minus, neodgovorno. U upravnim odborima i po kancelarijama ljudi još igraju igru ko je za šta kriv. Ali prava promjena ne dešava se u konferencijskoj sali, nego na tribini. Jer dok se odrasli muškarci u odelima nadgornjavaju oko tumačenja bilansa, na severu Marakane neko već uzima sprej, razmotava platno i smišlja 4-5 reči koje će stati na transparent. Reči koje ne zanimaju kamate i rok otplate, već žele da jednom zauvek presude da li je Pixi naš ili nikad nije ni bio. Transparent je već bio spreman, natpis o dugu već osuđen da se pojavi na severu. Ali pre nego što platno dođe na ogradu, desit će se nešto još brutalnije. Trenutak kada čoveku koji je na tom stadionu postao bog, trojica navijača saopštavaju da ovde više nije poželjan. I to ne na tribini, nego u kafiću, u srcu Marakane. Zamislite običan beogradski dan, bez derbija, bez utakmice. Stadion stoji tih, radnici čiste tribine, u hodnicima odjekuju koraci. U klupskom kafiću tiha žamor, espresso, novine po stolovima. Pixi ulazi kao što je ulazio ko zna koliko puta ranije. Za njega je ovo produžena dnevna soba. Ovde je provodio sate uoči utakmica. Ovde je slušao navijačke priče. Ovde je slavio titule. Sedne, naruči kafu, možda razmeni par rečenica sa ljudima za šankom. I onda se pojavljuju oni. Nisu u odelima, nemaju fascikle sa bilansima. Imaju dukseve, šale, onaj hod koji se prepoznaje kod ljudi koji godinama stoje na ogradi. Predstavnici Delija. Prilaze stolu, ne prave buku, ne prave scenu, ali poruka je kristalno jasna. Za njega ovde više nema mesta. Nema tu rasprave o formacijama, o sećanjima na golove, o onoj noći protiv Bajerna. Nema ni rasprave o tome da li je bio najbolji fudbaler svoje generacije. Sve to pada u vodu pred jednom rečenicom suštine. Ti ne pripadaš više ovde. On ustaje i odlazi. Ne pravi haos, ne traži da zovu obezbeđenje, ne viče da je njegovo vreme. Jednostavno izađe. Na papiru to je incident 3-1 u kafiću. U realnosti to je trenutak kada stadion kolektivno izbacuje svoju legendu kroz sporedni izlaz. I taj znak neće ostati usamljen. Vrlo brzo klub mora da se oglasi. Predsjednik Zvezde javno staje uz Pixija, govori da mu je Marakana uvek otvorena, da je sramota da se tako dočekuje neko ko je ispisao istoriju kluba. Delije odgovara i svojim jezikom. Ne kroz minutu ćutanja, ne kroz konferenciju za štampu, već kroz prosto pitanje koje zaleđuje sve romantične priče. Pixi, odakle dug? Njih ne zanima fina računovodstvena akrobatika. Zanima ih kako klub koji je prodavao igrače za ozbiljne cifre i punio stadion, sada hoda po ivici financijskog ponora. I zašto baš on, čovek sa statusom ikone, simbolizuje period kada je rupa najviše narasla. Od tog trenutka portreti se menjaju. Starije generacije pamte Pixija kako diže ruke prema severu, kako ga navijači nose na rukama, kako mu skandiraju posle pobeda. Mlađe generacije počinju da pamte transparente koji njega pretvaraju u lice izdaje. Na ogradi se pojavljuju parole koje u jednoj rečenici brišu sve driblinge, asistencije i golove. Umesto legendarnog kapitena, etikete o čoveku koji je klub ostavio u milionima minusa. Na tribini nema prostora za nijanse. Tamo ne prolaze rečenice tipa sistem je kriv ili takvo je vreme bilo. Tamo je ili naš ili njihov. Za deo Delija Pixi prelazi na drugu stranu. Za njih je on sada čovek koji se rukovao sa bankarima, sede u loži, potpisivao ugovore koje oni nisu videli, a čije posljedice osjećaju kada gledaju kako klub otplaćuje kredite umjesto da kupuje igrače.
Istovremeno, u salama sa mikrofonom i stočićem odakle se obraća javnosti, on i dalje važi za legendu. TV kuće ga zovu kao sagovornika, novinari traže izjave, političari rado sede pored njega u loži. U tim okvirima incident na Marakani izgleda kao ispad iz šačice radikala. Ali za onaj najtvrđi deo navijačkog tkiva, 3 momka u kafiću predstavljaju glas većine sa severa. Kada na sljedećim utakmicama krenu pesme protiv njega, kada se na ogradi pojave poruke koje transparentno odbacuju njegovu svetost, postaje jasno da se desilo nešto što fudbal retko popravlja. Raskid između idola i njegove bazne tribine. Ne kritika, ne dilema, nego otvoreni prekid. Najveća ironija u svemu je što je to isti stadion na kojem je kao klinac došao u dresu Zvezde, na kojem je kao igrač rasturio Partizan, na kojem su ga nekad dočekivali kao kralja. Sada, kada prođe pored istih kapija, osjeća da su se nevidljive brave promenile. Klubska uprava će mu na papiru uvek reći dobrodošao. Ali on zna da u ovoj igri više ne odlučuju samo uprava i bivši saigrači. Sada odlučuju oni sa severa. Ljudi koji mogu da dignu nekog u nebo, ali i da ga izbrišu iz svog panteona. Ako te stadion koji te stvorio više ne priznaje, postavlja se pitanje gde tražiš sljedeću publiku. Za Pixija odgovor dolazi vrlo brzo. Ako uz sever više ne može da stane, uvek postoji druga vrsta mase, okupljena ne na tribinama, već na trgovima. Tamo ne nose klupske šalove, već državne zastave. I tamo, umjesto skandiranja Pixi, Pixi, od tebe očekuju da podigneš ruku, pohvališ vlast i svojim licem potvrdiš da si sada deo potpuno druge igre. Sever mu je rekao da više nije njihov, ali trgovi i hale moći jedva čekaju da ga prigrle. Kada te navijači izbaci iz kafića na Marakani, uvek se nađe neko drugi ko će ti otvoriti vrata. Pogotovo ako si lice koje pali kamere i smiruje narod. Istina je da Pixi nije prvi put stao uz vlast tek juče. Još krajem 80-ih, dok je Milošević mnogima izgledao kao spasilac naroda, mladi Stojković ga javno hvali. Govori da je to čovek kome narod veruje, čovek bez vila i luksuza, koji radi za obične ljude. Dok nosi dres reprezentacije, on već igra i jednu drugu utakmicu. Utakmicu lojalnosti režimu. Tada mu malo ko to zamera, jer većina publike misli slično. Zemlja je uz vođu, a vođa voli da ima fudbalskog genija na svojoj strani. Godine prolaze, režimi se menjaju, ratovi se završavaju, države se cepaju, ali obrazac ostaje. Pixi i vlast. To je veza koja se ponavlja. Ovog puta ulogu Miloševića preuzima Aleksandar Vučić. Na mitinzima i velikim skupovima, tamo gde se dižu zastave i nose stranački bedževi, među funkcionerima, ministrima i lokalnim šerifima sedi i Dragan Stojković. Ne u dresu, ne u trenerci, nego u odelu. Kamera ga hvata u prvom redu. Na jednom od tih skupova u Nišu, njegovom gradu, scena je gotovo simbolična. Vučić priča o pobedama, o putevima, o stadionima, a onda poziva Pixija da ustane, pokazuje ga kao dokaz da je Srbija pobednička. Publika aplaudira, on klima glavom, govori par rečenica zahvalnosti, hvali nove sportske objekte. To više nije onaj Pixi koji posle utakmice staje pred mikrofon da analizira igru. To je čovek koji svojim prisustvom amortizuje otpor, šalje poruku. Ako je on uz nas, kako možete biti protiv? Dok na trgovima drže govore, njegova privatna mapa Beograda izgleda sasvim drugačije od većine navijača. Dedinje. Kvart koji se ne posećuje tramvajem, već službenim kolima i blindiranim džipovima. Tamo, iza visokih ograda i kamera, stoji vila upisana na ime njegove supruge. Ne samo kuća za život, nego i adresa na kojoj živi ambasador Katara. Na jednom spratu
diplomatske večere, prijemi, kravate i protokol. Na drugom, porodica čoveka koji je nekad predstavljao mali narod iz Niša. Dve realnosti pod jednim krovom. Kada se pojavi vest da ta ista vila ide pod hipoteku za kredit od oko 2 miliona evra, slika se zaokružuje. Banka nije bilo koja, to je Alta banka, povezana sa ljudima koji imaju direktne veze sa režimom. Rata kredita mesečno iznosi koliko čitav jedan mali klub iz unutrašnjosti plati za sezonu u 3. ligi. Za prosječnog navijača to je iznos koji ne može da pojmi. Dok on broji koliko puta treba da pređe preko granice da bi zaradio toliko, Pixi potpisuje ugovor koji mu se otvara još jedan tok novca, još jedna veza sa ljudima od kojih malo ko može da se naplati na silu. Naravno, on taj novac ne pozajmljuje da bi platio struju ili ratu za goli stan. Tu su već podrazumevane stvari. Stanovi u centru Beograda upisani na decu, zemljište izvan grada, planovi za buduće projekte, možda neke turističke priče. Ne radi se o preživljavanju. Radi se o tome da ova generacija živi na nivou koji odgovara mitu o najvećem igraču. Čoveku koji je godinama primao vrhunske ugovore i radio po Japanu i Evropi. Na papiru sve je legalno. Čovek uzima kredit, ima hipoteku, vraća rate, gradi, ulaže. Ali u zemlji u kojoj su banke, tenderi i javni novac odavno stopljeni u maglu interesa, činjenica da se baš Alta banka pojavljuje kao partner nacionalne legende izgleda kao nastavak iste matrice. Fudbal, politika, novac. Sve u jednom paketu. Posebno kada znaš da isti ti ljudi sa kojima potpisuješ ugovore imaju direktnu liniju do iste one bine na kojoj stojiš pored predsjednika. Dok opozicioni mediji razapinju Pixija kao ikonu režima, vlast ga koristi kao štit. Kada treba da se priča o stadionu u Leskovcu, o novim tribinama, o brizi za sport, ko će bolje da prenese poruku od čoveka koji je u toj zemlji sinonim za fudbal? On izlazi pred mikrofon, kaže da je stadion ponos za celu Srbiju, zahvali vlastima, priča o budućim generacijama. Za deo naroda to zvuči kao kompliment koji potvrđuje da se nešto zaista radi. Za drugi deo, to je samo još jedna scena u kojoj vlast kupuje legitimitet slavnim licima. Najbizarnije u svemu je što se ista rečenica "nema vilu, radi za narod" sada okreće protiv njega. Nekada je on tako branio Miloševića, kao čoveka bez luksuza koji se žrtvuje za obične ljude. Danas, kada živi u eliti, uz banke, ambasadore i predsjednike, mnogi gledaju u te prve intervjue kao u ironično ogledalo. Nekada je štitio vođu od optužbi da je napravio sistem za sebe. Danas se njemu samom prebacuje da je postao deo novog sistema koji koristi sportske legende da utišaju nezadovoljstvo. Ali nijedna miting pozornica ne može da zameni jedan teren sa travom i 2 stative. Koliko god da je čvrsto stao uz vlast, koliko god da je zakucan u elitni kvart i umrežen sa bankama, u očima naroda jedna stvar i dalje presuđuje. Šta radiš kada sedaš na klupu reprezentacije? Pixi će tu šansu dobiti. U trenutku kada se čini da se potpuno preselio u svet moćnika, stiže ponuda koja vraća priču na početak. Da bude selektor Srbije, da opet vodi zemlju na velika takmičenja. I tu dolazi novi obrt. Kao igrač je bio čovek koji rešava utakmice. Kao funkcioner je bio lice sistema. Kao selektor postaće nešto treće. Čovek koji mora da spoji ove 2 uloge, pod budnim okom navijača koji više ne veruju nikome na reč. Prva velika utakmica tog novog Pixija neće se igrati protiv banke, niti na stranačkom mitingu, nego protiv Cristiana Ronalda i Portugala. I zemlja će još jednom poverovati da je njihov bivši genije u stanju da napravi čudo. Pre nego što mu opet sruši sve, čim lopta krene da se kotrlja pogrešnim smerom. Lopta je zaista krenula u pogrešnom smeru.
ali prvo je ušla tačno tamo gde je cela zemlja sanjala. U mrežu Portugala, usred Lisabona, u 90. minutu. To veče kada Mitrović skače, pogađa, a Pixi skače pored out linije kao klinac, izgledalo je kao da se istorija konačno ispravila. Selektor koji je promašivao penale i gledao finale sa klupe, sada vodi Srbiju na mundijal preko Cristiana Ronalda. I mnogi su pomislili, eto, priča dobija srećan kraj. Noć te pobede je mirisala na pomirenje. U kafanama se nazdravljalo u njegovo ime. Na mrežama su leteli klipovi njegovih starih golova, priča o Japanu, Marseju, Zvezdi. Kao da su svi dugovi, svi transparenti, sve priče o kreditima i bankama odjednom potisnuti. Pixi je ponovo bio ono što je oduvek želeo. Selektor narodne reprezentacije. Vođa generacije koji je poveo tamo gde su mnogi mislili da ne može. Ali svetsko prvenstvo ne prašta romantične narative. U Kataru, umjesto bajke, Srbija dobija grubu priču. Promašene šanse, rupe u odbrani, izgubljena vođstva. U grupi koja je na papiru delovala kao prolazna, timu ponestaje i koncentracije i svežine. Na terenu nervoza. Na klupi selektor koji stalno traži balans između napadačkog instinkta i hladne kalkulacije. A na tribinama i ispred televizora milion selektora koji viču da su mogli bolje. I onda dolazi ona scena koja će ga pratiti mnogo duže od bilo koje statičke analize. U utakmici protiv Švajcarske, protivnika krcatog igračima sa albanskim korenima, u atmosferi već zatrovanoj politikom i nacionalnim tenzijama, kamere hvataju Pixija kako u zanosu slavlja koristi reč koju su mnogi čuli kao uvredu za Albance. Nije bilo saopštenja FIFA, nije bilo suspenzije. Ali na Balkanu nije ni bilo potrebe za tim. Mediji iz Prištine, Tirane, Skoplja i Prištine odmah vade kadar, prevode, tumače, dižu naslove strane. Za deo Srbije to je bila afektirana rečenica, izgovorena u stanju ludila utakmice. Za deo regiona to je bio dokaz da selektor Srbije misli isto ono što skandiraju najgori na tribinama. I opet isti obrazac. Jedan pokret, jedan momenat, jedna reč. Dovodi do toga da se sve prethodno sabije u fusnotu. Od selektora koji je taktički nadmudrio Portugal, u toj epizodi ostaje čovek kome jezika nije bilo tamo gde glava mora da bude najhladnija. Posle Katara dolazi Evropsko prvenstvo. Prva prava šansa da Srbija pod njegovim vođstvom napravi iskorak na velikoj sceni kao samostalna država. Kvalifikacije prolaze, euforija se ponovo gradi, ali na samom turniru priča deluje suviše poznato. Teške noge, oprezne postave, čuvanje rezultata umjesto juriša. Kritičari ga napadaju da je izgubio onu hrabrost koju je imao kao igrač, da je postao trener koji se više plaši poraza nego što juri pobedu. U komentarima, po emisijama, u tekstovima, stari navijači prave poređenje. Da je Pixi na terenu nikad ne bi igrao ovako bojažljivo. Sada, kao selektor, dobija etiketu kalkulanta, čoveka koji se povukao u sigurnije izbore. Svaki remi i svaki poraz dočekuju ga sa dve strane. Sa jedne, trivijalne taktičke kritike, sa druge, podsmeha političkoj poziciji koju je izgradio. Postaje zgodna meta, istovremeno sportista koji nije isporučio rezultat i lice režima koji svaka slabost reprezentacije boli kao loš PR. I onda, kao šlag na tortu, dolazi kvalifikaciona utakmica u Leskovcu protiv Albanije. Simbolički, to je savršen poligon za poređenje sa njegovom igračkom erom. Nekad je Jugoslavija igrala velike mečeve protiv velikih sila. Sada Srbija na svom terenu gubi od komšija sa kojima ima istoriju tešku kao olovo. Na stadionu koji je vlast gradila kao dokaz svoje brige za fudbal. Pod vođstvom čoveka koji je trebalo da bude garant da se takve sramote ne dešavaju. Poraz je bolan ne samo sportski, nego i politički. Na tribinama se ne čuje samo razočaranje nad igrom. Čuje se i pucanje iluzije da će Pixi svojim autoritetom i znanjem barem fudbalski izvući naciju iz depresije. Posle te utakmice njegova ostavka više nije pitanje da li, već kada. I stiže. Tiho saopštenje,
par rečenica zahvale, standardne formulacije, ali komentari oko toga nisu standardni. U tekstovima koji prate njegov odlazak koriste se izrazi koji bole. Kvadratni blam, rastureno ime, čovjek koji je prodao autonomiju, selektor koji je pustio da ga politika pojede. Sve ono što je gradio kao igrač, sve što je branio kao legenda, sada mu se vraća kao pitanje. Da li si ostao svoj ili si postao još jedan lice režima koje će biti odbačeno čim prestane da donosi korist? Na kraju te priče Dragan Stojković više nije ni samo bivši igrač, ni samo bivši predsjednik, ni samo bivši selektor. On je čovjek kroz koga se prelamaju sve pukotine ove zemlje. Odnos prema herojima, prema moći, prema novcu, prema susjedima, prema sopstvenom pamćenju. Zato u posljednjoj epizodi nećemo gledati još jedan gol, ni još jednu konferenciju za štampu. Gledat ćemo u ogledalo koje nam drži upravo Pixi. I postavit ćemo pitanje koje je mnogo neugodnije od bilo kog penala. To pitanje nema veze ni sa Portugalom, ni sa Švajcarskom. Nema veze ni sa penalom, ni sa taktikom. Ima veze sa tim koga sami pravimo herojem i šta mu radimo onog trenutka kada prestane da igra onako kako smo mi zamislili. Danas je Dragan Stojković čovjek bez klupe, bez funkcije, ali ne i bez tereta svog imena. Iza njega stoje Niš i Radnički, Marakana i gol iz kornera, Marseille i promašeni trofeji, Japan i reklame, fotelja predsjednika Saveza, kancelarija na Zvezdi, transparenti o dugu, mitinzi sa predsjednikom, selektorska klupa, pobjeda nad Portugalom, fijasko sa Albanijom. Nema mnogo ljudi sa Balkana koji su prošli kroz toliko različitih uloga pred istim narodom. Ako skinemo sve slojeve, ostaje slika čovjeka koji je iz obične kuće došao do vile na Dedinju. U jednoj sobi, supruga, deca, porodične fotografije sa letovanja. U drugoj, uokvireni dresovi, medalje, pokloni klubova, možda i koji diplomatski suvenir. Po dvorištu trči pas. Napoju prolaze kola sa zatamljenim staklima. Preko puta stoji državna rezidencija. To više nije onaj život kad klinac iz Niša šutira loptu o zid do mraka. Istovremeno, postoje ljudi koji ga i dalje vide samo kroz jednu sliku. Kako nosi dres Zvezde i diže 3 prsta ka severu. Ili kroz potpuno drugu. Kako stoji na bini pored Vučića, priča o pobjedama Srbije i hvali nove stadione. Za jedno je ostao fudbalski genije kog su sistem i politika iskoristili pa bacili. Za druge je postao lice istog tog sistema, čovjek koji je svoje ime pretvorio u brend za legitimizaciju vlasti. U sredini ste vi, generacija koja ga je gledala kao igrača, pa kao predsjednika, pa kao selektora. Sjećate se kako ste kao klinci pokušavali da ponovite njegov dribling na betonu iza zgrade. Sjećate se i kako ste kasnije gunđali uz televizor kad je Srbija igrala kukavički, kako ste psovali kad ste čuli onu rečenicu o Albancima, kako ste gasili ton kad ga vidite na mitingu. I sve to živi u istoj glavi. Zato je priča o Pixiju zapravo priča o načinu na koji ova zemlja pravi i ruši svoje idole. Kod nas idol nije čovjek od krvi i mesa, sa greškama, već projekat. Jednom mu nacrtamo oreol i od njega očekujemo da bude sve. I genije, i moralna vertikala, i patriota, i menadžer, i diplomat. Kad padne na jednom ispitu, brišemo sve petice unazad, kao da nisu postojale. Kad se uveče zatvore vrata vile na Dedinju, kad ugase svetla na stadionima, Dragan Stojković ostaje običan čovjek sa biografijom kakvu ne možeš da zaboraviš ni da prepraviš. On zna da će za jedne zauvek biti klinac iz Niša koji je vodio loptu kao da igra šah na travi. Za druge, sinonim za dugove, loše kvalifikacije i loše društvo u loži. A istina o njemu stoji negde između. Rasuta po hiljadama utakmica, sastanaka, izjava,
pogrešnih i tačnih odluka. I sad dolazimo do onog neprijatnog dela, ali ne za njega, za nas. Ako mu zamjeramo što je ušao u politiku, što se približio moći, što je prihvatio vile, kredite i mitinge, treba da se pogledamo u ogledalo i pitamo, da li bismo mi, sa istim talentom, istim slavnim godinama iza sebe i istim ponudama za stolom, stvarno prošli drugačije? Da vam danas ponude da živite kao Pixi, sa tom kombinacijom novca, uticaja, ali i pljuvanja, uvreda i transparenta sa vašim imenom, da li biste rekli ne? Ili biste potisali pa kasnije tražili razumevanje? I još jedno, možda važnije pitanje. Kada sljedeći put počnemo da dižemo nekog novog na pijedestal, da li ćemo tražiti sveca ili ćemo biti spremni da prihvatimo čoveka koji će kad tad pogrešiti? Jer Pixi neće više birati penale za nas. To je završio. Sada smo na beloj tački mi, sa loptom koja se zove kakvog heroja stvarno želimo i sa vratima koje se zovu poštenje prema sopstvenim očekivanjima. Pa ajde iskreno, šta biste šutnuli u tom trenutku?